aduti maka-experience tata iti depression. No ti may nga tao ket ma-depress. Apektara na amin di ay saad ti tao. Di kasta tayo nga desisyon, di kasta tayo nga panunot, di kasta tayo nga plano, including panangan. So nga kung nadapay kahit nung kumutong. Una, nga ba tiramid inaramid ko amin agpa-depress ka. Angaw da dijay niya, gamin no depressed ti may nga tao, pati panangan apektado. Yung nga appetite, madadaol, kaslaan nga regular. In the book of James chapter 3 verse 16, where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Envy is kapamilya daytoy iti depression. Kung naman di kaabay mo agkabagyan da. Ano to? Agkakapamilya, magkakadugo. Anya pa'y dagiti daddo mga kakabagyan. Andyan yung anger, DJ loneliness, sadness, apektara na amin DJ langa. Makreate iti hatred, oray nuhan nga kagurgura di awan piman inarami di may nga kaaruba, nagbalin nga kagurgura. Oray nga dapat nga ag-imon, agim-imon. And these are all pasit DJ depression. Uno disorder nga iti may nga tao because of DJ nga inmunag kinya na apektado amin DJ his entire being. Naminsan ni King Saul, we know the story niya nga the first king of Israel was Saul. Kat ni Saul at ajay time nga kinanan ni Apo Diyos through Samuel, Saul, apan mo rautan dagitoy da Amalekitas, ta dagitoy da ti grupo no barangay dagiti tao nga han nga mang ikankano iti Diyos. Kat amin dadaulem DJ barangay da awan pulos ti ibatiyo, including their sanikwa, their properties, their gamang. Amin DJ dadaulen nyo, awan ti ibatiyo, wala kayong ititira kahit sanggol. That was the instruction. Kunan ni Saul, yes sir. Ngam idinapan adu nga itiin inlisi na nag-obey iso na ngam half lang han nga amin han nga 100% ket inobey na DJ instruction order iti Apo. Maysa nga dinis-obey na DJ arida dagiti nga Amalekitas nga di agnagan ti agag in han na ngay nga pinatay ket ti order ket patayen ibusen nyo amin dagita tapagpuonan dayta iti madmadi nga future. Barangay dagita ti awan sa bali nga panpanutan danuhan nga kadadaulan ti ili iti anak ti Dios. So parmaken nyo amin ngem dinapan pinatay damot ti ado ngem idi makita da ni agag sus ari malaking isda ito. Aramidan tayo nga dito nga ikabil tayo iyan ay tourist spot tayo tapno na dati bisita tayo di ili makita da nga aday ti piman di diyan ay kinangker da nga ili kinangker da nga ari. So mag-glorify da ken ada dagitoy da duma nga naglulukmeg nga animal nga nga pinatay na sayang na gito patayin nyo dagi dyan nakukutong dagi nakikigangan ngam dagi dyan nalulukmeg ibatiyo ta sa tahon tupulutanan. Idi napan ni Prophet Samuel nga mang bisita, kumusta are? Mission accomplished ba? Yes sir, mission accomplished. Habang agtungtungtong da bigla nga
sa utimay sa animal, siguro kalding, nang ni Samuel, niya pa yata ti animal, kasla animal ti taga Amalekitas. Ay, uwan sir, inbati mi day tatahan mi talaga pinatay takwa. Ti purpose mi ta, idaton mi matlaeng no agdayaw kami to iti Diyos. Ay, hana, ti instruction, ibusin niyo, haan nga agibati kayo ti idaton nyo iti Diyos. Obedience is better than sacrifice. Hanto apay nga, di yan nabarbasan nga nakakabili ti kulungan kat kasla nga. Di ari, when inbati mi takwa, kunami ngay nga, sa amin tumutlaang patayon nga aw-aw ni. Ano, in manay di jay nga disobedience na before the Lord, nasaktan ni Samuel, nasaktan ti Diyos. You know, every time disobey tayo, awan ti mailumang ti Apo, ammo na, recorded ho ito. And so, in manay di jay nga nang kunaan ti Diyos, Samuel, agbirok tayon, ti sumarono nga ari ti Israel. Hamad nga kinabigatan kat nasukatan. Ngam addan DJ ng lamat nagsimula na DJ pinakapik iti calling daytoy nga Samuel padecline. So nang rugi nga ma-depress ni Saul. And every time nga ma-depress is una, the word depression, isa sa sarita na ti 1 Samuel chapter 16, if we will read that. Actually, the original nga translation na dahito spirit of disorder. Di ba, in the natural, no, nagka-disorder ka ti dalem kat, I mean, your digestive organs kat. Uraan niya mapanam kat agaawit ka ti tissue. Ulit ka. Apay nga agaawit ka ti tissue. Gamin anytime may tawag ng tanghalan. Urta. Hello? Uri mga katiado nga bayabas. Pag tinawag ka ni disorder, birok ka ti CR. Same thing, iti na espirituan ni David, adan jay time nga haan, because nagrugian, matip-depresan, nga makaturog, anya nga tati, gamin anytime amuna, pwede na siyang patalsikin ng Senado. That's why, in chapter 16, look at verse 1. The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Medyo agladingit mo't ni Saul. Nga mang ibaganto nga masukatan daytoy ni Samuel. Mga ibaganan to kin Saul nga masukatan to. Since I have rejected him as king over Israel. Ni Apo yung simang ibabaga. Ni-rejectar ko. Doon nakatugopay lang iso na trono that time. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Tituktukoy na ijay is ni David. Duhan na pa yung inbaga no sino kadagi ijay anak ni Jesse. Basta ti inbaga na mapankan to ijay. Tadan to iti ano yung taram nga agbalin nga ari iti Israel. Ngam before nga nangyari di jay, eto na mariribukan, na kayat nga masukatan di trono na, depressed siya. Dumabalin nga adapay kumati mabalin na nga aramiden, babanti pa nagbabawi kumano iso. Ngam yung struggle niya halos araw-araw, amoy nagrigat ti ma-depress diyan kay nga makaturog. Di pilito nga baliktad. Because of madidisturb di siya panunod. Mabalin mo't nga portion iyan ay rabii kat agkararag di tao, but still yung depression kat grabe. Ang gana nga kinunan dagitoy da napansin dagitoy da
alalay ni King Saul. Verse 14, verse 15, Saul's attendants said to him, "See, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command his servants here to search for someone who can play the harp. He will play when the evil spirit comes upon you, and you will feel better." Now, the word ditang evil spirit from God, misinterpret di ado. Okay? Actually, dayta, agpaiso nga, kasta ti pa nakaisurat ng apay ni Apo Diyos nga ron timang ibabaw na atay, timading espiritu. No, dapat timademonize kat nagapukin ni Apo Diyos. Kasla nga kasdyan ti parang na dayta, but tikat na nga saon daytoy, God is allowing spirits, including dijay nga klasin iti disorder or depression, iti taon no agdis-disobey. Kat itultuloy nang agdis-disobey. Ito na, di-depress. So Saul, kunan dagitoy da advisors na, no nga agsarak tayo ti musician, agsarak tayo nga dyan laingay nga agtukar nga hanla nga entertainer di mang liw-liwa dyan ay panunod. And this is very true. From the very, very beginning nga pinarsuan ni Apo Diyos ti tao, sakbay pa nga naparaswa ti tao, sakbay pa nga naparaswa ti datu mga pinarsuan na, music is there. Enggana tata, ore dagiti mabutbuteng. Di ba, no, magnakatakat mabutbuteng kakat tapno maliliwam di bagim, tapno agin tuturod kakat, agin kakanta ka. Chikasay, di kailas. Oh. Hanla nga Kristiyano, ti mga arami ti kasay, pati ti nga Kristiyano. And dito mabutbuteng, karasakas lang mabutbuteng, kunan dagiti nalalaing nga masisirib nga advisors na, sir, ibirukan tayo iti mangliwliwa nga nalaing nga musikero. At dangay ti shepherd boy dita, di pastor dita nga, nakita mi ti tukar na kat apo. Kaslangan ni Brother Alfred. Nung ay, imbitaran tayo di jay nga ubing, taag tukar. Ti amuda, agtuktukar lang, agpay sumot ang agtuktukar. But behind the tukar, kung naman di kaabay mo, there is worship. Hindi lang siya music. Imbitaran niyo man di jay. Verse 17, So Saul said to his attendants, "Find someone who plays well and bring him to me." One of the servants answered, "I have seen a son of Jesse of Bethlehem who knows how to play the harp. He is a brave man and a warrior. He speaks well, and he is a fine-looking man, and the Lord is with him." Oh, grabe. In one word, dahil iti saon ti gurot nga, taraki. Wala man di kahabay mo, nataraki. Ayan, di jay. More than guwapo, more than napintas. Taraki. Ano siya? Package nga dadya design ni Apo Diyos kinyana. And each of us here, pag natumbok natin yon, amin tayo dito is actually taraki. So Jesse took a donkey. To cut the story short, inpayag da, and look at verse 23. Whenever the Spirit of God, whenever the Spirit from God came upon Saul, again, iti kahit nga Saul di kat umay di dyan na spirit of depression kinyada nga God is allowing it. David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better, and the evil spirit would leave him. Wow, makapabangar. It's more than liwliwa. Relief. Makarelease, makadeliver ti worship. Nung di tao nga agdengeg laeng ket marilis, marilive, maagasan,
adi karkaro di jay tao nga iso na mismo itag worship. Hello? Oh, mabalingahan tayo amin nga singers. Singers in the sense nga jay mayat ti kantana nga nangabak ijay sino di tawag ng tanghalan, wano ijay nabarkada ni Pumoy, ijay niya di jay. American Got Talent. Uray ko na da nga pang banyo lang di boses tayo. Ano pang punirarya? Uray di at ibagbaghatagin niya tayo. Pero kumusta di jay? Puson di jay mang ikan kanta. Kumusta di dyan ay? Demotibo ti mang ikan kanta. Si kaba di aglablaba nga agkan kanta ka nga. Worship. Song pa di kan kantaan. Habang ilablabam di pantalon nilakay mo kat masursurong ka. Madi. Kung naman di kabay mo, awan dito diya, awan dito diya, awan. And so maliliwa, grabe, madidepress ito. Awan, every time nga madidepress ni Saul, awan timang kayat no, masidod. Awan timang kayat nga mang text, mang message, amangan lumaungtan. Ngam na ibagada nga, pasrakan yun day tanay. Harpist, pasrakan yun day ta. Worshipper. Makita do apo romanyag jerupan ni Saul. May isa nga pasamak, ijechimpo ni Pablo ken ni Silas. Ija Acts chapter 16. Ti background na daytoy ni Paul ken ni Silas. Isudat ti agka team iti ministry. Ket namingsan ada tinapanandang barangay. Ada ting kararagan dangay nga faith healer nga adu ti maal-alilaw gapu iti panagkararag daytoy nga tao ket ti istorya na dijay idinapanda Pablo ken ni Silas ing kararag da dijay nga faith healer pinmanaw dijay madi nga espiritu nga mangkokontrol ijay nga ubing nga mga agas. Pinmanaw di jay madi nga espiritu. Dinawayaan di jay ubing nga maluluganan. At di maragsakan di jay ubing ngam amoy tinasuron. Dagi jay tattao nga mang usar ijay nga ubing nga ag-income. Tapag in-incomean da di jay ubing. Iso nga idi madamag da nga awanan ti anting-anting na tapin manaw di abiik nga madmadi because of the prayer of Paul and Silas dagijay da sindikato nga mangkukontrol ijay ubing isuda iti nang gulalad nang guyod ken ni Paul ken Silas ket ingkulong da hoy naawanan dan ti income. Grabe talaga, ti taon, lumaawanan ti income. Madepress, tiltila mapanunot mo. Idi na ikulong pinati damot, DJ wrong information, fake news. Nga dagitoy nga duwa, kat ibi-brainwash da ti panunot, dagitoy kakailyan da. So, pinatin iti authority, so inkulong da. But while in jail, look at chapter 16, verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ino ni Pablo kini Silas, han nga singer dagitoy. Preacher. So dangay dagiti preacher nga silang tibusis na. Taado ti preacher nga. Handa nga batog ti music. Yet they were singing inside the selda. Tikang kantaan da, imno. To God be the glory. Siguro, evangelical da gito, ita imno, tikang kantaan da. While singing, kunana,
Other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake, and the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. Inayan, adim patpatayon ng awak mo. We are all here." Dito nga DJ senaryo nga may samanin nga mang prove nga let's do our part in the natural and God will do the supernatural. Starting from worship. I mean, hindi nakakulong da. Awan mo ti maaramidan dan eh. Wala na silang nakakulong da. But when they started singing, worshiping the Lord, kayan ti tao nga aramideng tagkantakan ag worship. Kaya. Hello? Oh, nga mga kayan ti tao nga aramid, tigingginod. Kayan ti tao nga agkantakan ag worship, ngam hanga kayan ti tao nga mangrukat tisil dan tirwangan without susi. Kayan ti tao nga worship agkanta para ti Apo, ngam hanga kayan ti tao nga ikatan ti posas no awan ti ki. Grabe. Orebot agyugyug nga kaslay di 1990 manen nga adat padribol ken pakasjay hanmot nga basta nga maikat ti posas. Supernatural work lang ni Apo Diyos ti mabalin nga makaaramid. And again, the key there is kung naman di kaabot mo, worship. At di kanta nga, our highest calling is worship. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne, and God will do His part. Ngamno ko nanti tao nga, milagro ka pa yasak to worship. Hindi ho mangyayari yung milagro. And so, dahil may salaan manan kadag ito'y senaryo nga mangkitaan tayo DJ resulta. Another one in the book of Chronicles. Ag-end tayo dito'y. 2 Chronicles chapter 20. Familiar ta ado kinyata ito during the time of King Jehoshaphat. Jehoshaphat was agdama nga ari iti Juda. Pasat iti Israel daytoy. Kat kunana iti verse 1, after this the Moab, verse 1 chapter 20 2 Chronicles, after this the Moabites and the Amorites with some of the Meunites came to war on Jehoshaphat. Apo, nagtutungtong ngay dagiti kaaruban dagiti Juda. Moabites, the Amorites, the Meunites, including the Hanagtatites. Nag-uurnong da, rautan tayo ti Juda. I mean, apay, inggit na inggit sila yung blessing ng Juda. At dati, envy, inggit nga na-develop kinyada. Ngam idi, in forward the DJ message kunada, King Jehoshaphat, i-open mo ti Facebook mo, ag-update ka, iti mapaspasama. Iti in-open na nakita na Allah, nagtutungtong dagito'y naglawlaw dang ili, nga mangraot kinyada. And so, the first move nga inaramid ni Jehoshaphat, look at verse
5. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in front of new courtyard and said, O Lord God of our fathers, are you not the true God who is in heaven? In short, nagkararag. Ti damo nga inaramid ni Jehoshaphat, taawantihan nga agdanag nga dati kastoy nga mapasamak nga amom. Idilas, umay kami di Sabado, idikalman dito ag-pray. Before coming here, kung kumusta nga taan niya tinayon tayo di agenda di prayer. Dinilokatan ni bakit di ay hana di ay cellphone na, Papa ni adamat in-upload na nga super typhoon coming. Idi kinita mi internet, Allah dakdakkel pa yung Luzon. Kat iti tumbukan na north, kinyatayo dito yung Cordillera area. I mean, Tilmono na adi, buong including Visayan Islands. Kat kunan di dyan news, paumay, possible next week. Ang kung amo na dati nang nakapansin kinyayo jay, nga kadagi dyan nakakita jay, siguradok nagkararagda. Hindi umay kami dito, itimalum na, kung kumusta nga ta, i-update tayo man diyan ay typhoon nga umay nga, super typhoon nga kunada. Ani na ibawing mo't kano, according to the news. And so, amin tayo, no dati madamag tayo nga, disaster coming, ura niya ikasta tayo nga ag-prepare, ag-dalagta di jay, riribok, nga possible nga dumiso jay panunot tayo. Ura dati baterya, dati bagas nga isaang mo, ada generator mo, han nga maikat jay panunot nga, kas ano nga tanong itaya dati bubong. Adalagta di jay. And so nag-prepare, ni Jehoshaphat, kung na talo nga ili, nagtungtong, tayo nga kaya dahito iti in the natural, but let's come before the Lord. Di nagkararag da, isut ti damo nga inaramid da, sando nag-prepare da, sige, agsagana tayo lang ta narawam tayo matigubatan, ni Apo Diyos, dinisign na dagit anak na nga warrior da, let's prepare. So, hindi lang ho prayer, nag-declare ni King Jehoshaphat, iti fasting. Look at verse 18. Jehoshaphat bowed his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with very loud voice. Early in the morning, they left the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Iti Amerika, 2 days ago, ni Romuar DJ, may isang pastor ti Baptist ni John McCarthy, kuna na adu ti membro da nga do doktor matlaeng kan di study da dati na indeclare ti World Health nga pandemic nga rod niya kat kuna na according to our study, and we are praying nga Romuar ti ginagpaiso, Romuar ti ginapudno, kuna na 6% laeng ija actual nga number nga ibagbagada nga natay iti COVID, 6% laeng iti agpaiso nga COVID. And so dapat nga pagbutngan da ito'y. Tinawagan nga dapos kisunan Trump, President US. Sir, thank you for confirming and the support. Tat kunan piman natin John MacArthur. Yes, we are praying for our nation. Kararag tayo dito'y. Uray nalpasan nga adun ti mabutbuteng, uray ibagbaga tayo dito'y. Adun ngay ti inmayet na namnam da. It is testified that time ni Sir Ray. Kakadwada kat agasam piman. Pati ni Sir Pompi, kunan dagiti kakadwa na ji. Iji kapay man nga kwarto, ang kapay man nga. At ati buteng nga na-develop.
Napansin oray ni ni Jehoshaphat. Siyempre, ari, alangan namang ipadlaw na. Oray iso na mo't affected. Ngam, amuna nga haan iso da nga baybayan ti Diyos. And so, after prayer, with fasting, preparation, irubwat dan DJ armada da going to the war because they have to face the battle. Verse 20, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men. For what purpose? To sing. Kung naman di kaabay mo, to sing. To the Lord, to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Look at hindi ho ito formula. Ngam, dahiti di pamamaraan, wagas ni Apo Diyos. Ngamang karkaro, ngamang ipakitaan ti supernatural work na on earth. Kaunan ni Jehoshaphat, sige, sagana tayon. Ngam sakbay tayo nga irubwat. Siguro dagiti singers, dagiti worshipers, dagiti kanayon nga isu dati mang idadaulo ti panagdayo iti tabernakulo. Wala namang sumagi sa isip nila nga isu dati maikabil iti frontline ni Jehoshaphat laeng tinang panunot ijay as king nga amuna no ay nati kadaan kinaan-anayan nga strength. Inso ko na takay man nga babarako may kaytoy. Oray mid-muscle mo, oray nakikikaang ka may katani. Managday tayo kamot ti Diyos. Takayo man tiyag maikabil jay sangwanan. And while marching, agkanta kayo. Habang agkanta dati, while they were singing, give thanks to the Lord, for His love endureth forever. Agdadjay ni King Jehoshaphat na, louder! Siguro rumwaran di urat piman di bagbagang da. Kasin, ipukaw ni Jehoshaphat, full volume yun pa. Ti Ilocano na di kan kantaan tayo nga, ti demonyo matutulong no, agdaydayaw tayo. Agdaydayaw tayo, ti demonyo mariribok no, agkankanta tayo. Agkankanta tayo. And while marching, kunan ti scripture, dagijay taidi nga rod ket agpukaw ka dito yung abantay, iji maikatalo nga bantay, mangeg ag echo. Gamin awan pa iti traffic idi. So nga mangeg iji habang akan kantada mangeg dagiti nagtitipon nga mangraot kinyada nga ili ti panagdengeg da ijan ay kantan dagitoy da people of Judah negative. And so what happened was isu dati nagpipinatay, nagdidinang run. Look at kunanta as they began to sing to the Lord set ambushes against men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. The men of Ammon and Moab rose up against men of Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. Wow, grabe. Pag-abot da makikita da from a distance pa lang ko na da yakit nakabadangam inan kaipo-ipugaw no.
So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also article of values, more than they could take away. Handa pa nga mabagkatong tikinaadun dagito ita. Abasto kan usar dagitoy kalaban da pag-abot da jay kunan ni Jehoshaphat. Ala, sige. Baklayin yun amin dagitoy mabalintay yung nga ibaklay. Ay, hantayo gaya nga inmay nga makigubat ditoy, inpalubos lang ni Apo Diyos nga ag-worship tayo, jay dalan, tapno umay tayo ditoy kat ag-shopping tayo. So nag-shopping sila, nagawid da nga, napunpuno da jay da, uubing da nga, iubaan da, nga napan, nagsibaklay damot. Taisupay jay iyawid da. And God is more than enough. The blessing of the Lord is more than enough. Pagtama yung ating worship, panagdayaw iti Diyos. Minsan di dyan ay result or response ti Apo, hanto yung nga dagos nga makita no bigat. Ada di jay, mabali nga pa nga, ayaw pa yun, ang ganadwani, dapay. Nagalo ka kung di ka worship ko. No, it's not awan ti uray maysa nga naitag-ay nga panagdayaw ti Diyos nga nasayang. It is all recorded, and in His God's perfect time umay di jay nga sungbat ti Diyos kinya tayo. Tumakder tayo manami. Hallelujah. Amami, salamat that even in times of depression nga aduti affected kinyami, isursurong da kami, Lord God, iti pamuspusan tapno, Lord God, mailapsot kami, halaang nga ma-overcome, Lord, in-enjoyan mi nga kasla dagitoy nga people of June nagawid da nga adapay dagitoy rejectaran dan nga handan nga mabagkatan ti kinaadu iti mabalin nga iyawid da.